a vede lei na riječ, lei te na bohatija che non ti dico. Dieju da trkaj buri je da je bilo po laštanu do potle. Tle smo domošnate na prostor Kostanja, korti so puno Kostanju, però se naviesce c'è hai gospodarstvo, però se ma je vsak manja gospodarja, però se za che dosta spartienot le tode, no? Niet počeš di svijentelkosi moj, vispart kuščiciju. Antel kuščici taškom vijet keredne, a tek je proti starih. Vedo, ki je njehan, ki je droz, ma te mladna, buj sam maj star, ma te buj mladna vedo še ki je ne. To se leje tisti, te nar buj debel, ki je 9 metrov circonferenze. Jaz smo prišli gledati El Kostanj, Vasnjani pravijo, da ima 400 alije, ma mislim, da jih ima. Allora El Kostanj je tle v Ofjane, an vascina ki parteje tle se kliče Sožnje, an tel prestor tle se kliče Kapun. Allora udijaju, premo gledati Kostanj, ki je hor na Kapune, an tle Kostanj ima 9 metrov circonferenza okule. An imao 2 barkazo ki bil cija pen na klin. An tele tle je ostuša dobar, tele stelin krajan tle vidite, je že an cajt ki je 30 ani, sajeta, an haj bederbalu. Tle ha vidiš koji velik. Con tel kost, tle haj se, tle je že vas presahjen. Tele tle vidiš se nazaj popadu. Ci troviamo davanti al castagno monumentale di Canalaz. Questo sito che si trova a poche centinaia di metri dal passo Prievalo era un progetto, la sua pulizia, però è sempre stato difficoltoso mettersi dietro perché ci spaventava, in poche parole. Era avvolto completamente da un'edera gigantesca la cui base sviluppava un diametro di circa 40 cm. E poi prendeva nutrimento lungo tutto il fusto. Quindi dopo un recente riordino delle proprietà abbiamo deciso di partire anche con l'aiuto dei nostri amici del CAI Valnatisone. Quindi abbiamo iniziato a pulire il sottobosco, a togliere questa imponente edera, vi garantisco che è stato un lavoro immenso. E poi a bonificare tutti i rami secchi e a dargli respiro. Tele tle je Kostanj, ki smo šafali on, nas so povedali, da kje je, a smo prišli šolarmi tle svetega Leonard, no. A tega nije bilo ne staze, ne pot, do pohod smo ga gledali, a takrat smo zagledali tel drev, veliki bil čarin noter, ja, črnutu host, smo jeli tele tle je Kostanj, a smo prišli tle, je bil vas narodan, vsi teli vrhi so vsi do potleh tikali, an gospodara te, ki naredil so ga očedli, lepo so ga napravili, an jo so tele tle. Jaz do nas, ki ga navidim, lohin je že, mora biti že nekaj 10 let, ki me nije bilo tle tode, zato smo imeli mi druge Kostanje okole, me pa rede še lepo izrasel, tako je velik. An lep. Je zdrav, raste, kar je okole, torej tle je ranžil te zadnji vihar, ki je bil. Je prelomutel vrh, ki saj spesade prijel, da ga očedeju. Je Kostanj, ki se mora reči, da ga moramo djeti blizu tistega hos Ofjana. Tele tle je še lepo lep. Če pogledate, ki je, kan so ga dijeli. So ga dijeli to na to lumikanu rovnicu, ki je tle okole, so šafali prestor, su dijeli te duj dozdol, anta su počakali, kar je bilo, su ga vcepili. Sad, jaz tle narivam vidjeti, a su ga vcepili na piščijelu, ali su ga vcepili, eko, tle se vide, tukaj je cijep. Tle otot je vcijepljen, tele reči tle su te duje, ma tle otot hor su vcepili, ti su vodjo, ki smo bili ta na tle. Vive tako i velik tle, tako rača, zelo za ogledati okole, da kaj še ni. Pogledati tele vrhi, kan su bili šli delet hor noter. An tle ga vidiš proprio da koje je unijahan. Bi te še jednu drugu riječ. Jaz vidim 2 kosa velika,
Binateo mahad lochin je bil cijepljen na klin. Ecco, dok se ne arriva a videti, però tu ki bil cijepljen, se vidi okole, ki tiste je, kukara da se ureže, ostane zanimar unua rana, tu ki bilo urezano, zaraste, però se bo nimar videla. Ker sem bila majhna, so sekli travo, imamo atuno veliko sanažeta in sem morala hoditi po vodo. In tala voda je bila studenac, ki se je klical Tazarong. In facil des, če par tistim kostanju sem pasala stokrat, ma nisem mai osservala, loh nizak sem bila premajhna. Cioè, za me jih je bilo puno, so bili vsi kompanjani, a nat je bilo vse. Tle, giustamente, je prišla von tala pravca od telega velikega kostanja. Vsi ga gredo gledat, nisem šla kuriožat dopo 50 anni. Mazaron, ki je bila la base od telih kostanj. Od teli veliki sanažeto okole, specialmente tisko dopo cijesto, dopo te dolenjo cijesto je bilo puno kostanja, a jih so šele. In tanto sem predala kos, ma so ben tisti, ki poberejo, nije problem. Te je purčinjac, kot je purčinjac, comunque ti nerboiš kostanj, ki je per nas. Je purčinjac. Je druban, je debel, pečen. Pečen, samo pečen. Però tel te dura dugo do bužice. So stari kostanji, tel buj debeli, so vsi cijepljen. So se ti pravi, se rezijan je, objak je, purčinjac je, medved je, kobilčar. Moron je kajšan, te per naj, te todeha nije moron. A sam kajšan, jedan dole, a dvak vijem iza nje. Pero nič, nije dihaj dost. Tel kostama je stotke lijet. Šta? Sì, ma io so del 1800, sono su, insomma, tisti cajti. Te buj mladi so tam jesu vsi dojaki. So vylezli po tle sami, a so pušeni tu. A narede kostanj, pero ne ben pred cijepu, narede kostanj, pero narede drurbana tiste. Je dobar, če dan subit pobere, da ga pobere, da ga snije subit. Tak tis nadura. Tle je bil moron, a objak. Smo ga naredili, ni podih, kako leto, ki je bilo leto, še 7-8 kvintalov smo ga imeli. Ano objaka smo imeli po 300 kvintalov, in tisti je šel vas proč. Kaj je bilo. Potem smo imeli pa purčin, smo ga imeli ne 3 ali 4 kostanje. In ta smo imeli kobilčar, je bilo puno. Niso bile debele hriče, ma so bili potarjeni od. A tisti je bil za praseta. Purčinc, ti so bili star kostanj. Makar je bilo kobilčar, je hajno, ne imel, odkud je prinesel. Sad na Dažino vami so mi povedal, odkud pa ne vem, odkud je prinesel tel kobilčar. So bili debli, sak je imelo, če kar po 2-3 cajne. Ma jih vse rode po cijepu. Kostanj vse rode. Ante je bil on kajšan dojak, ki je bil lijep. Malo kajšan je imel. Ma kajšan je bil ranac. I sam me hušne reći samom vrhu. Da ga nisam reo baj povratat neha. Sam zanimao vas to se okabo, samo hriče pobjeruje. Tisti je bil ta prvi zrev, an debel, nije da ga hranil, ha nesmo ne morona, za nekom vinjino smo ga predali. Tle si je največji purčinc, ti so ga šušili. Tisti je bil na salari, smo ga po zime, so ga tu martali tukli, zadnji so učedli dol bužino, je pa šučedal, ti si lepo lupo, samo tisti je bil za burje, potem kuhat za suh. Ja, hriče, so brali hriče, ma so še biti predali, so ga vzeli, am predali. Smo imeli tu kanton, so bili drugačten, je bil pun. Smo imeli koše, tiste velike za hriče nositi. Koše, ma velike, ki si bila nabacala noter, ki druga boh var. In so tle, da bomo nosili, in ko so fili kostaj brat, šo biti. Ha učet, ja, za ga boš dati. Moron je vicajta držal, objak je raz hudev, kako li je to, no, tisti bole šo biti boš dati. Ja, šo biti. Moron je boj držal. Sada moron, da lik počrnije, in već je tekrat moron je duru. Tle je konstante duj. Allora nekaj nje su posjekli, kar su posjekli host, nije bil še zdrev, ali pa nije koru. Zbog tele tle su nucali za kuvjartadit od hiše. Slijame, antrami, no, prije narete, nimar vonsko stanja te duje, ha maj vonsko stanja tega cijepljen.
te cijepim bo samo za drvama, ne za noč, za tu dijelu. Antelitle su ih pustili, a mislim, siccome su scelletto sabo pudan, su scelletto scienz, za vojte su šli tako visoko su zrasli. Gledajo sonce. A kašti su varili, da tela tlebi je ta prava kost za slijeme. Tiste najbolj duhe, ki se nuca tu hiš. Posluš, un po' de, lo A scostai. podepo, tada su nemar von steli, kle su naredili daske, su naredili brejone, su naredili vse kupe. Cijela hiša je bila nareta vonsko stanja. Vse, anche Andreja, anche Klop, vse, an sot, antina, an čebar, je bilo narediti vse vonsko stanja. Ma te duje hal pa te prave. Nemar te duj, mai te ucijepen, pero nemar kostanju, cioè drev kostanj je bil nucan turni hiš, ta skuvjar, ta fin du klev, vse je bilo narediti vonsko stanja. V Trentine, ali pa home starvež, ortode tukaj imaju smrijeke, oni naredijo von smrijeke, ali pa von masasna, celo hišu, vse kuvjar, naredijo vse mobilju, pa jule, vse, però non riesco a narediti o von skostanja, o von zdoba, ki je sot. Late su se nucale za klatit, su klatil orjehe, a su klatil burje. Su dol une vse hreče, dol su unijah. Tle pa nas je bil en človek, ki su ga klical Breberca, zok su ga klical, tek je imel kostanj, a ni hodu klatit. Zakaj su klatil? Su klatil za met 15 dni, 20 dni prijet blahua, primiciju tako gdjeju. A su nosili hreče dol da mutu košu, su gdje do pred prah od hiša, su pustili ne 3-4 dni da se okuhaju. A tada počas su skošpi, su tole von ve muškal, a su vebral von burje, a s kraja su kladli hreče. Su runal zunien objake a rance. Rance so bili te prvi, bila primicija. A objaki, tisti objaki so tisti, ki so narbuj šafali, kar su jih predali, no? A dol doma, kar su jih vebrali, su jih pasali, su se nimar lašijeli. Se jih Kar su čedli. vidjeli tužaki, a su jih vebrali lepo. Tek jih hodu kupavat, jih je vedel, hod na vrh, a su vsi tako fin do zakrej. Su jali da jazok, su jih vebužalta pred hišo, a su jih lepo Počedli. paračali. Allora imamo porcinas, imamo marron che è usiepien, marron. Ma sì, uno liet, ma quasi sto liet. Allora tle krak so butal latu, nu latu duhu, an so butal, so hodil hor na driu an so butal dol hrice. Sono il cupo sono sil damu. Andamu so kladli na kup, so naredili tele kup velik, za da bodo ru potle an fin do Božič, che Božič je bil buj drah, ne? Allora so ha močil, če bu daš bon, ja. Če ne so ha močil, an potem so ha je mal von on skričak, an so ha nosil dol na an prijet, zarnje so nosil dol na tarh Ducedat. Nell'eta 30, nell'anno 30, smo imeli puno, anche sto quintalo. So hodili komerčanti, so ga pašuvali in Francia. Za narediti marron glacé. Tele marron, tele je za marron glacé. So hodili v vas kopavati, kar se bo izmajhan, sem jih rodil, So že pa hodili 50 leta, so ga nosili, so do Polaškim za Seraškem bivali. Potem, po 60 leta so hodili pa gor, ko si ga kopavati. So hodili, sem na 3-4 dneh so hodili Ma od predajati. kud so hodili gor? So hodili do Zvedna, Trenč. Trešan je hodil kopavati, ko sta in tlepar naj to ode. Potem je bil dan do Zvedna, potem je Treštin, smo klisali Treštin, tiste tri, in dan do Premarjaha je hodil tudi kopavati gon. In dost quintalu recimo. Jaz vem, doma smo imeli 5-6 quintalov kostanja obrali. Ubrali na leto. Na leto, za tako za Potem ste ga predali. predajali, ja. Potem se je bralo puno za praset, in però praset se nije dejalo vsem božine, se je moralo burt.
Broti se unije, kažem da je on silo, però se ali se presa pečeno nariva unije. Snijes, perciò so uburi, zvečer so uburi za bujti kumar, za žvino, tako. Med rusko stanje na parte, ki je bil sedanji kruh, za večer je bila batudan kostanj, burje se je lupilo, se je skuhalo, se je predajalo, quindi kar je bilo lepo se je predalo, kar je bilo manj lepo se je pa snedlo. Ti zboj drobni, tipo purčinac, ki tiskrat je bil nanča konsideran, muronica, hrevar, ko so se klicali tele kostanji, smo kuhali pa za prase, se je oburlo tel kostanj, se je skuhalo in ta se je dajalo praset, kar je bilo dosti hmeleno. Župo se je delalo v redu do, ande se je upražilo moko crkuovo noter, ande se je pokuhalo, ande mi smo doložili en mlijeko te sladke noter, ande kar je bila kuhana tela župa, smo imeli že oburjene burje, ande smo del noter, ande se je jedlo. Župo se je naredilo šija s kiselim mlijekam, allora, če se je delo te sladke mlijeko, se je delo že pred, kar se je kuhalo. Če se je naredilo s kiselim mlijekam, se je delo potle, ker je bila že kuhana župa, ande se je umešalo kiselo mlijeko, in potle pa kostanje, burje. Danes imamo rokavice, imamo vse, enkrat nismo imeli, so brali gor skopje, smo krili za skopje, fatte fuori del qua, so brali gor qua, non so plali tu ni skopje tle. Sono sedli da mu, ma comunque so imeli puno marona, niso imeli cajt brat tuole mica non è. Quando sta arrivare niso kaj nosili enkrat pardajat, quando sta arrivare. So začel pardajat tata in začel pardajat maron, quando sta arrivare. Negli anni 60 e via avanti, a potem nimer več. Potem smo nimer pardali vse, quando sta arrivare, nismo nosili več učedat. Ecco. Enkrat so bili ta pod kostanjem senua, so imeli krave doma, con tata, allora senua so siekli, pohrabili, nesli da mu. Na primaveru invece smo morali očedat vaša nažet od hričan, od peri, za potle sječ senua, za krave. Allora se drži čedno, kar se more, ne? Držal tardua za ne pustiti vse. Kmečke zveze so učedli, prvi skraj so bili teljen prostor, kor so ne učedli, potem drugi tazat, kor ima nis neke moje kostanje, in potem so bili tapu jahnjede, in še drugo so to nadi. In tel kostanje, to so čistili, so vsi, to se vidi, vsi tek so obsječen gore dva, to gore. In tiste suhe, tale se posušijo, potem so očistili, potem tele kor smo bili, tiste veliki, ki so tale tode tudi. In vse tek se učili, vse obojšali, so se umosnili, so bili nove mlaje vrli, in si da rindijo puno, vržijo puno kostanja dol. Ti prišel il mal dell'inchiostro, il tumore del castagno, questo se usahuva, planta si usahuvala, tata je imel smo imeli puno, anzi mu so se smejali, imaš vse drevje stuhua za posjeći dol, ma sam is na morang, ne, na rinka riban, a potle je začel pahuvat von, a kuva so še letist. Je bil maharang ramač dobar, Antone je bil suhua. Allora tisti che sono imeli, kaj so naredili? So ga parezali ta spodi. Ne? Ma če ti parezaš, ga nemaš več. Tata nije rivu, a potem začel pahuvat von. Ma tisti, ki so ga posjekli, ki je bil cijepljen, niso imeli več.
Dok smo mi druske imamo, prva z druzih, Adrenki, Leonardo, Hortode, nije ima ta maron, ima ta objak, ranac, kobiljčar, marujac, porcinac, no? Ma tele maron tleha njemata. Dok objak, reče maron, ma nije maron, je objak, dok objak nadura, hra, ma te ha pardat subito na riso se hra pisku. Sì, negli anni del 1800 so ih sadil. Allora ormai sono prišla v leta, ne moram več, allora sem passala vse moji nieče, l'azienda alla moglie niece, Sabrina De Ganutti. La mia azienda si chiama Azienda Agricola La Marida perché? Perché ho voluto omaggiare la bisnonna e sua sorella che si chiamavano Maria e Ida. Ecco. E l'aziendina è piccolina, è nata l'anno scorso e principalmente tratta le castagne e poi però abbiamo anche ciliegie e dal prossimo anno inizieremo a produrre qualche vino. Si spera, vediamo, l'annata è andata abbastanza bene, quindi vediamo se riusciamo a produrre qualcosa il prossimo anno. E niente, devo dire grazie alla nonna, perché se non era per lei, insomma, e la bisnonna, non avevamo tutto questo. I castagni crescono bene, continuano a crescere, abbiamo anche messo qualche varietà resistente nuova, abbiamo fatto una prova con una 60 di castagni, hanno preso bene e quindi si spera insomma che anche per le malattie giovi anche alla natura circostante, perché così non si cerca di fare meno trattamenti possibile, anche se comunque la mia azienda è in conversione biologica, quindi anche per il futuro, tra 3 anni dovrei essere totalmente biologica e quindi dare anche un prodotto, insomma, il più naturale possibile, ecco. Tra Taparvawiska, Antasagna, sono seltas Americhe lias od costagna. Antenca superpeial nuboliasa che si dice endotia parasitica, che è un fungo che retesa olu. Anche mesmo acclisa il cancro od costagna, che è vederbu sette le costagne. Allora tenkra me supravli testari cari per slaboliasan, su gledal siac punu costagnu, a su nosel zataninje matuon. Zok ce ne subil ce kupe, zok tanin hamori zet cari jiu costagn, ne cari suh. Antenkra zujal de supposiat li costagne che sumiel spez tua, šest tua, 7 tua liat. Allora kikrat me ne umisle, me prije glavu, da če nije bilo tele bolezni, mi smo bili, po naših hosta smo bili imeli vse tele drevja, ki je bila na reči inkredibilju videti. Tele tle, ki ima 400 let, če me ste druge dolina, od nediških tle je še kajšan, ki ima, su se u njega rešili od bolezne. Ma bolezen, kar je popadla tle, je popadla kostanje, ki su imeli že tiste leta. Allora tle vidimo okole, ki je zrastla host. Host njema več kot 45 let, 50 let narveč. Zopret je bilo holuj bila še nažet, in vidimo oni tam, tu sred tele host narodne, ki je prišla von, vidimo tele kostanj, in tisti, ki imajo če pod 100 let. Ki tele tle, če naprej očejeno, prije vse zadušeno. Zop tisti kostanj, tu so vsi vcijepljeni. Allora, tu mi moramo imeti rance, moramo imeti objake, purcinche, ciufse, bohatice, un puno drugih imen. Secondo testimonianze, negli anni 50 un abitante del paese con dell'esplosivo l'ha fatto esplodere nell'intento di abbatterlo, in quanto sotto si trovava un vecchio stavolo e dava un certo senso di pericolo. Nel secondo conflitto mondiale un aereo americano in avaria ha scaricato il suo carico proprio qua nei pressi e quindi ha avuto 2 opportunità e a questo punto noi gliene abbiamo data una terza, tornando a dargli respiro. Lata je bila vonzi se na teha bieleha. Je mola rastun in patoca de tukko raste joho ste. Zok re hor visoka ki gleda sonce, no?
An bui tancacchi je bila, an bui duha je bila bui fina lata. Su bile 3 sort late, su bile 3 mjera, na bui kraka, na srednja, a na velika. Su sjekli nimar stare lune, alo vosta, an su ih olicil, pombobde na popoka, ande se posusiu sa kompanjana. An kar su ju nucal, su ju dielče kraju, an skranil, kulijasan sa hlodove, su dielče pod strehu, su ju diel rovnu de ostane. A stiamo 3 late, allora, Ja. dnaj je bila ta duha. Ja, a najbila tela duha, ki je antas tleh, su njel, maše makar je bil kostanjo bala, su apunu otukli, tas tleh, po tada je bil tis, ki sam vanjav, da su haklical breberca, ki šuhor notar, ki je imel unu drugu latu, Na ruke. je imel anu mikanu, ki je okole njeha potuku, ma je imel unu latu, tista srednja je bila za horno oddijelat. Zato on je bil u sretu kostanja, a na to tot je če na une kraje je metu dol hriče. An se je hodila na sreča. So se hodile. Se vide ho po brezeh kašnu voltu mikan križ, je križ zelezan, ona ni skarlic, an su jali jatle je padul hosko stanja, an je umrl. Preleteli na tle neko hruška zdorjela, če rehuaj, nek nije lahko. A pa da so mladi, però mora biti dan di ima pratiko za mora znati te u stanju, mora se parpez zvarco, biti sigurni, ne da rehorno da leti dole, insomma, ti sei... Smo imeli vsi puno debli. Ker smo videli, da je cajt, da ima biti zelo, so ga hodili klatit, hrice dol. So imeli vsi senike, so imeli, ker je bil kostan, so imeli prostor velik, so imeli senike, hrice so jih pobrali, so jih delali ta zdol, so jih ta pod, no, kot tu tla, delali ta pod klijet, ma je bilo vezita na oku. Tu v Hricah so jih oklatili, so hodili vsi klatit. So hodili klatit, ne vem, so imeli košpe, tu vijejo so, mislim, da se jih mora puno vederati tako, da so dol padli. Ampak da so šli pobirati Hrice, so imeli naredi onua, skarje, špljivko, špice, dvije kup, da bo birali Hrice tu košo, a so nosili tu proč. Ampak tle, kar je prišlo tle za muso, so peljali po Laskim, da ga zameniti za sirk, in se druge so delali pa sušiti. Da na Lazek so ga hodili, so se v storje, ti spajslo, tam so klicali, so nosili tije, ljese so bile. Ljese so mir so delali, ljese dno na dno in kurili ta zdol. Po ne 3 dni, dok niso vedeli, da je prvali, da je suh. Ampak ti status nucalanza jest potle, se so ga posli tudi biti sajta in se nazaj, on je volnov, vjerojatno voljan. Da se je naredilo župo, amburje. Ja, župo, ja, vse kraje so. Ta pod Kostanjan se je trebilu, ta v primavera. Polijate se je sijeklu, to se je runalo vse nua, kope. Tam jesen se je že gledalo naprav, tam mječenu, da ne boju padavale dol burje. Kar su finile burje po zime, su nazaj zgrabili če kraju se kupe, a su drva su sijekli, su cedli okule, da bomo nimar luce an sonce. Ci troviamo a Becis di San Pietro Natisone, dove nell'ambito del progetto di sviluppo di difesa delle produzioni frutticole e orticole locali finanziato coi fondi della legge 38/2001, articolo 21, a tutela della minoranza linguistica slovena del Friuli Venezia Giulia, abbiamo realizzato un impianto di castagneto moderno sulla base delle indicazioni tecniche fornite dall'ERSA, Ente Regionale di Sviluppo Agricoltura, che ci assiste dal punto di vista tecnico in questo programma. La necessità di aumentare la produzione di castagne, che si era ridotta drasticamente in questi ultimi anni, si può risolvere anche con la realizzazione di impianti specializzati a frutteto. E questo qua è un esempio di castagneto coltivato col metodo frutteto. Qui sono state piantate circa 164 piante, compresi gli impollinanti, di varietà proveniente dal Piemonte,
dove abbiamo appunto anche con l'Università di Torino del Piemonte, che è molto specializzata nello sviluppo della castanicoltura e che ci assiste anche dal punto di vista tecnico, abbiamo realizzato questo impianto di proprietà dell'azienda agricola Specogna di Pulfero, che si è resa disponibile a partecipare al programma realizzando l'impianto secondo tutte le indicazioni e norme tecniche, finalizzato ad una produzione costante di castagne. A decorrere dal terzo anno, cioè quindi fra 2 anni, si incomincerà a raccogliere già le prime castagne, per arrivare dopo in piena produzione, quando le piante dovrebbero produrre circa 20 kg di castagne per pianta, no? Questo impianto verrà dotato prossimamente anche di un impianto di irrigazione, in quanto il castagno è una pianta che non è che soffra la mancanza di acqua, ma in certe situazioni è necessario entrare con irrigazioni di soccorso, periodi della fioritura, nei periodi della trasformazione delle gemme a frutto, e anche per garantire una costante qualità del prodotto finale, no? E soprattutto una costante produzione negli anni a venire. Yeah.